इस्लाम दीनन वबिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूला सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क्यों जाता भाई? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसल इलैना रसूलन अरबिय्या अमीनन सादिक़न मुसद्दिक़न हाशिमिय्या मकीयन मदनियन कुरैशिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह मा तस्तक़बिलून व माज़ा यस्तक़बिलुकुम। अम्मा बाद या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाक इंद हुलूलिल हादिसिल अममी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि मा फी इल्मिका सलातन व सलामन अलैका सय्यिदी या रसूलल्लाह। माँ
آیت لستو پاغي کې الله مؤمنانو ته فرمایلی چې تاسو پاکه د جهان باندې درود شریف وایي پښتو کې داغه دا معنی ده درود شریف وایي محبت سره وایي محبت سره څومره چې ستاسو ورته کې محبت دا عمر کار برابرۍ کی درود شریف اخلاص سره وایي صدر محترم و مکرم عزت مآب عالی جناب علامہ محمد عارف جہان صاحب دامت برکاتہم و فیوزہم دیگر دے چوکی ممریز دے چاپیر چل اسیدن کو پختنو ننگیالو مشرانو کشرانو حافظ سے سلم دے جی بالخصوص حافظ الکلام جناب قاری حمد اللہ صاحب لری او نزدینا راغلی درنو ملمنو اللہ مسرزما دوار جہان خیستا کا یوزل بیا اللہ مقرہ وستا او دا کار داسې تیر شي چې سړی پوی نشي ژوند هغه خواږه ختم شوي دي هغه برکت چې دی هغه ته سزا ختم شوی دی همدردی اخلاص صداقت چې دی نو هغه تر سزا کم شوی دی بس صرف اس شمار پاتے دے چې صرف شمار کیږي چې نن پلان کوي ورځ دا او نن پلان کوي ورځ دا صرف شمار پاتې شوی دی زما د اندازې مطابق نور د ژوند څخه خواږه تاسو وایئ چې پاتې دي که پاتې نه دي مال جواب راکړئ نشته دی یو فارموله درته ښیم ستاسو د تمام خوشحالو سبب چې دی کنه سبب چې تاسو خوشحاله یې هغه صرف د الله ذکر دی تاسو د الله ذکر شروع کړئ لږ ټایم هغې له ورکړئ په خپل ژوند کې انشاءالله ډېرې خوشحالۍ به مخې ته راشي دنن دا بدن چې دی بدن برابر دی خو دنن خفګان پروت دی په زړه کې او په دماغو کې دنن یو لوی خفګان او پریشانی ده او هغه خفګان او پریشانی د الله او د هغه د محبوب په ذکر ختمېږي دا بیا ساته نور چې ته څومره منډه وې څومره منډم وې او ستا وزر پیدا شو په هوا الوته شروع کی خپل نصیب نشر لاندې کوله خپل نصیب نشر لاندې کوله که په هوا والوته هم دومره قدر کاد انسان به کوشش کوي چې د حلال رزق طلب وکړي او د معاشري خبر واخلي عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا زمونږ استاد مور ابي د مدینه منورې د جانا سره یو ورځ تشریف فرمادا رسول الله مبارک په دغه ورځ باندې ډیر خوشاله د ډیر خوشاله نه عائشہ بی بی تو فرمایل عائشہ بوایا پڑھ دس ارمان دے
द मदीने मुनव्वरे जाना जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह मुबारक चिकल दा खबर ओकड़ला पोइद छि अल्लाह द मदीने मुनव्वरे जाना ला इख्तियार वर करे दे ज़जित सग़वाड़म नो अल्लाह रज़ुल जलाल बैनन मालद हुजूर अलैहिस्सलाम पतुफैल राकई नने वडी रखस्त मुक़दा अक़ैदु जिहान द मदीने मुनव्वरे जानान त फरमाई महबूबा के इजाजत दी जबद बाबा जान सर सलव कमा चगमा तकम खबरों खाइन ज़बह गसिल ब्यास्तानो वाड़म तबेद अल्लाह न उवाड़े आयशा बीबी द मदीने मुनव्वरे द जानान द कोन बाबा जान कराराला सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तकी नास्तला अर्ज़ो क बाबा जाना नंद मदीने मुनव्वरे जाना डिर खुशाल शेदे रसूलुल्लाह मुबारक मा तो फरमल ओ आया आयशी बीवी पढ़ दिकम अरमान दे चिन निजस्ता द पार द रब नो ग्वाड़वा यार कदा जिकार मुँह सरोशु दचे तब वो तो सेवे ठीक न दे जी यो लैलतुल क़द्र शपद पढ़िए रमज़ान शरीफ की अल्लाह दी ज़मीन नसीब की आगे बांध रुस्तुल आज़म आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा द मदीने मुनव्वरे जानान जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न तपूस गई महबूबा कमात लैलतुल क़द्र मिलौशी हागदी जश्मजी पर रमज़ान शरीफ की मिलावीगी कशर माता गश्प मिलौशी नुज़ब सिंग दुआ कोमा द मदीने मुनव्वरे जानान वत यो दुआ खाई कदा गश्प अल्लाह रब्बुल जलाल ता नसीब करला तबदा दुआ गौर अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी फ़अफ़ु अन्नी फ़अफ़ु अन्नी या अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नका अफून मौला करीम तअफ़ कौल के बखुल कई तुहिब्बुल अफ़्व बखना व अफ़्व दिखदा फ़अफ़ु अन्नी या अल्लाह मात बखनो का ज़िम या अल्लाह म्याहिद रमज़ान दा द चौकी ममरेज दे आशिकान तसर ज़मा बखनो का आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा द बाबा जान कराराला सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो फरमाइल छि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह त दरखास्त वरोड़ान निका चिद मेराज बशपदे दा अल्लाह रब्बुल जलाल सर भला मकान के कमी खबर शिविरी लो दहागी खबर न यो खबर मुंतो का बाजी खबर पटी हुई अगर आम पब्लिक त खलक न रहो बाजी गोरे तो यो खतरा गले दे तो पाकिस्तान था तज खबर पोई गए पटी खबर ही दिखा तो इच्छा था कोट खाई आवाज राना गए दादा मकान खबर दी दादा लो द महबूब तरमियन शिविरी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा राज़ी
سروری کونین دیو فرمیل چی بابا یا نانا یو خبر را کری دا زما بابا ارلری زمدینی منوری جانان دی داغ خبرون چکمی دلا مکان پشپ بانے دراز خبر شیر داغی نیو خبر منتو کا خلق درانو خبرم درنیوی و سوچم درندو از کتانا چاہتا بولی چه پڑھ دی سار ماندی رشتیا ہوئی تب سوے دا خدای پا کور کے ناس دی تب تر اٹک نا خبر رانی چی دا اٹک نا چی دا آغا زین راوالا تر جمرو دا پوری کلاسی نا دا جی او دا چاست دین راوالا تر چراٹا پوری بچ دی کی زیمہ چه پدی که بلجی چه بس زپا که اسیگم زمون سوچ ورکوٹے دے سوچ سرواری کون اند مدینی منوری جانان و تو فرمائل ماتا اللہ رب الجلال فرمائل چی زما بندگان زما رضا لٹئی ما خوشحالی زما دا خوشحالی دو کوشش کئی و محبوبا زیاد چیز بکم خبر خوشحالی کم نو غیا و خبر دا چه آغنی کئی تبیا یونی کم نرسیگی آغنی کی دادا چی پیو ماحول کی پیو چاپیر چل کی پیو معاشر کی پیو کلی کی پیو محل کی یو دیر دردی دل سڑ اسیگی چه ہر طرف نپید پریشانو بارانوی خفگانوی مالی ہونوی بدنی ہونوی معاشرہ کی دا خلقو دا نظر نپریوتے وی دا غرد دیر دردی دلے وی او دے پریشان حال وی او زما کمیو بندر آگئی چی زما دغ بندر زان ترانیز دیکھ نظر دیر زیاد خوشحالی گما اللہ اکبر دادا لا مکان خبر دا دادا لا مکان خبر دا معاشرہ کی دادا فی خلق تالاش پکار دے چہ دا معاشری نظر غرز ولی دی حالات غرز ولی دی دا دولت دا کمر نرا پریوتی دی مالی حیثیت نلری بدنی حیثیت نلری معاشرہ کس حیثیت نلری سرواری کونر فرمائی چی دغ انسان دیزان تران از دیکھلو دو رب لازال فرمائی دا پاگے بانے دیر خوشحالی کما تیو دیر احب خبر دا حدیث دا قائد و جہان دے اس پہ تاسو سوچو کئی چی دا دی مقصد و منشا سے شیدے سڑے پخبل معاشری نظر ہوا چی سڑے پخبل پوئی شی اور آدھے گلنو بھورائی سواری کونین دا مدینی منوری دا جانا نشقان بھورائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ ما تستقبلون وماذا يستقبلكم حضور علیہ السلام پر منبر فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ ما تستقبلون عقائد جہان چو فرمائے سبحان اللہ صحابہ یو دم عقائد جہان تا متوجہ شچی اور دیر خصوصی خبر ادا توصیف جہان سے مستاسو تا پوز کو خطاسو چلتا ختم تا والار ہوئی مونتا با دعا کوئی جی
صحابہ کرام تپوس کئی حضور مبارک فرمائل ما تستقبلونا سبحان اللہ سبحان تاسو دسشی استقبال کوئے تاسو دسشی استقبال کوئے صحابہ کرام حیران شل استقبال دا اغا چاکی کی چی ملمت دیر قدر مندی وی تو خبر اپو نشوے استقبال دا اغا چاکی کی یو داسی ملمت دے چی تو دیر قدر ایرپورٹ تا درزم التفظ ولاڑے ما او ہار دن پلاس کی نیولے وی تو خبر اپانے اپو نشوے سڑے برا کوجی کی یو ترے دا جی کیم پارٹی کی ولاڑے یا وہ تو پدی اخپل سٹاپ ولاڑے استقبال خودے کنا کدا سینے دے جی اور یو آگا ملمت چی تیو بھی نہیں استر کے پٹی کے ہو تختی تھی نو فرق پاکشتا کنا سرواری کونے ندہ مدینی منوری دے جانا نصحاب کرام تپوس گئی تاسو دشش استقبال کوئی صحابہ کرام عرض گئی یا رسول اللہ دو خبری دی دعا سو یا خو وحی نازلیگی اے دا مدینی منوری جانا نیا دشمن حضر شوے دے مونگ دا جہاد دا پارا داغے استقبال کول پکار دی دا جہاد دا پارا ملت تیارے پکار دے یا دشمن حضر شوے دے متوجہ ہے تاسو او یا وحی نادلیگی مازا یستقبلکم دا مدینی منوری جانان و تو فرمائل سشستاسو استقبال کئی نو دا مدینی منوری جانان فرمائل اذا دخل رمضان استقبال چھے دے دادا رمضان شریف تے رمضان شریف را روان دے رمضان شریف را روان دے ننسوے مروجہ دا نلگولو معلومات پکار دے پاکی دا دیکھ دا زخرشتی چاہے دین کی دیر تیز دی یولو سما عرمی دی پوری کورا دی گلنو غوری دا مدینی منوری دا جانا نشقانو غوری نن زمونگ نا ہم رو جوا دا با یولو سمای او دا خودی دا کور خو بلحاظ ساتو کنا چی دا خودی کور دے کنا اجرا خو ندا کنا اجرا دا دا اللہ کور دے خودے سرگپ نہ لگی نہ لگی نن ہمارو جد گلنو سمر خیستہ موسم اللہ تیار کرے دے سرور کونین فرمائی چکل اول میاش در رمضان المبارک او لگی نو در رمضان پاول نشپ باندے زما تمام امت او ناری نو زنانو تدبخن اعلانو کی زمون پی ایمان دے زمون پی ایمان دے رسول اللہ مبارک فرمائے چھے در رمضان پاولا نشپا بانی اللہ زما امت تا پا نظر در رحمت سر گوری اور چی چاہتا پا نظر در رحمت سر گوری ناغل بیا کل عذاب نور کئی میاش دا رمضان مبارک یو دیر مبارک میاش دا موسیٰ نبی علیہ السلام پا کوئی دور دا اللہ رب الجلال سر راس گئی اللہ رب الجلال جل جلالو تو فرمائے اے زما کلیمہ
माद मदीने मुनव्वरी जानान उम्मत लदवरना गाने वर्कड़ी दी शहगीद दगे दौरना गानों ने इस्तिफादों का नज़बेद दो त्यारून बचकमा शियों त्यार द कबर दो बल त्यार द जहन्नम दा ज़बेद दगे दो त्यारून बचकमा मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ किया अल्लाह अगर द्वरना गानी कमी दी रब्ला ज़ाल फरमाया रना रमज़ान दे अबल रना कुरान दे रब्ला ज़ाल फरमाया शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान म्याजदा रमजान मुबारक हग म्याजदा उन्ज़िला ची नाज़िल करे शेवेने फ़ीहिल कुरान पदे कि अल्लाह जल्ले जलालुहु नाज़िल करी दी माता को के दे मासूवे बाना ता पोस को मासूवे जैसे तमाता गुरिस तो बस तक तो यो तो बल तक गोरी उन्ज़िला नाज़िल करे शेवेने दा मुकम्मल तवज्जो वाड़ी मुकम्मल तवज्जो और चासी रिसीव दा करे बे खौफ न के करना और जे बे फ्रंट सीट केम नास्ते तो जमा को सारा दे तमा दे तब माते मुकम्मल मुतवज्जो पर मल के तबल से नास्ते उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान नाज़िल करे शेवे दे पदी म्याश द रमज़ान मुबारक के अल्लाह कुरान नाज़िल करे दे यवाज़ कुरान मजीद ने शीस अलैहिस्सलाम बानी पंजो सहीफे नाज़िल शिरी अगम पर म्याश द रमज़ान मुबारक की दी इद्रीस अलैहिस्सलाम ची सहीफे नाज़िले दिले अगम म्याश्त रमज़ान मुबारक हुआ प इब्राहीम अलैहिस्सलाम ची सहीफे नाज़िले दिली अगम म्याश्त रमज़ान हुआ प दाऊद अलैहिस्सलाम बानी ची ज़बूर नाज़िले दिलो अगम म्याश्त रमज़ान हुआ प ईसा अलैहिस्सलाम ची इंजील नाज़िले दिलो अगम म्याश्त रमज़ान हुआ मूसा अलैहिस्सलाम ची तौरात नाज़िल दलो अगम म्याश्त रमज़ान हुआ और द मदीने मुनव्वरी जानान द पर चिकम कुरान मजीद रब लादा फरमाई इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र इन्ना तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। माशाअल्लाह अल्लाह जल्ले जलालू ओम पदी म्याज द रमज़ान मुबारक की नुज़ूल द कुरान करे दे आगा लोहे महफूज़ द कुरान ला रवाड़ शो दाने चिदा जुमात खेस्त शेवे दे चरागान लगी दिली दी दा खुशाले यो सबब खुदे कना दा खुशाले इज़हार खुदे कना ए द चूकी ममरे इस खल को दाम वाली लगूली दी
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هو حبیب زما چې دا الله په فضل باندې چې قرآن مجید دے دیر سپارے قرآن دے وبرحمته او دا اللہ پر لوی رحمت باندے چې جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدید سوشی فبذالک فلیفرحوا پدید خوشحالی وشی. بیا مواد رانا گئے دا حضور پا ذات و پا قرآن سوشی امر چا کڑے دے رب العزال امر کرے پا دید خوشحالی وشی. پسوی خوشحالی کے شراغان لگے پا وعد خوشحالی کے شراغان لگے. رب فرمائی خوشحالی پا قرآن پکار دا نہ چونکہ ممرز کی شدہ جماعت پرکھی گی دادر خبر غمازی کئی ترجمانی کئی چہ دلتا دا اللہ دا عظیم کلام ختم شروع دے. دا خوش نصیب خلق واری قرآن کریم پدی رمضان شریف کی پوشتم تاریخ بانی دا لوح محفوظ جبریل علیہ السلام روڑی او دا ویاوزر فرشتو پا جلوس کی را روان دے. او سیو سڑے رہتے ہوتے اوبر اوڑا غلار چی بمبی نا گلاس راڑک کی رامن دی ہوئی دو دگم اوبر اوڑی دی کنا تو ریور شو اوبر اوڑا او غلار چی سے بکورتا مجمرہ والی پاگے کی بدری گلاس کی دی وسر جگم کی دی مزیدار یخ اوپن وی آگا برشان روڑل دی او چکل آگا پا دی جماعت رانا نوزی لس کسان تے دی خوارا روانی لس کسان تے لکا پا مزا مزا رادا پا مزا مزا رادا دو قلع سوچی بلی چی دو بودی کسی شہر ہے یار چی دا دومر پا عزت و تو قتل پا خبر ابانے پوئے گے کہ نا نو دا قرآن خویواد دی جبریل علیہ السلام ہم روڑے شو کنا دا اویا سر فرشتی چو سرا روانی دا قرآن پا عظمت کے را روانی دی. رب العزال فرمائی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مونږ دا قرآن پشپد عزت نازل کړی دی. ماسوتن ټیم خستو دا اوس ټیم دا غینه خسته دی او چې سحر اذان ته ټیم نږدې شنو هغه ټیم جی بیا مواد را نغه هغه بیا د دینه خسته دی ٹھیک نه دی جی شپه پدری حصو تقسیم کا ماسوتن اولانې سمره دی دویم ماسوتن دا ټیم څنګه دی دریم چې کله د شپه دریم پار ته وړي خلک ودی شو تر رب ته ودرېږي دغه ټیم څنګه دی سبحان الله دغه رنگولونو الله رب الجلال دا رمضان شریف پدری حصو باندې تقسیم کړی دی د مدینه منورې د جانان په زبان باندې. آقا مولا فرمائی دا رمضان درې حصې دي چې دیر شي نو پسو به تقسیمې پلس به تقسیمې کنا چې درې عشرې شي نو پسو به تقسیمې کې پدرو به تقسیمې کې کنا. سرور کونین فرمائی اول رحمت اول اسمان د دنیا نا چې کم ټیم رمضان شروع شن حضور مبارک فرمائی فتحت ابواب الرحمت داسمانون دروازی کلوشی متوجہ ہے جی ابواب الرحمت در رحمت دروازی کلوشی و ابواب الجنت بیا مواد رانا گئے
तासु दासी गली गली की गले के चीज मुमनदी कड़ी फतिहत अबवाबुल जन्नती कोलौकरशी पति की द जन्नत दरवाज़ी व गुल्लिकत अबवाबु जहन्नम और अब लाल पति रमजान शरीफ की द जन्नत जहन्नम तोले दरवाज़ी बन किया व सुलसिलति शयातीन और सरकश शैतान पदी की पेरियानो की याद इंसानों के न को रेखा गौस मजाद गर्जी पेरियानो की जिकम सरकश शैतान दी आगा उतरले शी और पैंतानानु की चीज़ें गौसम पर तावई आगे बड़ा राम तो नौड़ी ना वाली बाकी यौल उसमें मेहनत से वेदे मेहनत पे बांधे शेवेरे और बहुत ये क्यों कि मातुम रौरीदी ची शैतान ना ची बागेदा तपोल की चपलान के सड़े मर्द गजवन दे दे शक्ल दी जजवन दे दे खबर ब्याज मारा तो जरूरत नहीं शगाड़ी दे कार कई अगर ची कम कारो बासीदा से कार दो नशमुख के वसुलसिलति शयातीन पदी की सरकश शैतानान उतर लेशी गोरई दमशमन शातक शातशे ताजो बस पोगी मा सोवे कसे रागदी पस्पिंग बो करता नासी सरकश शैतानान पदी की उतर लेशी शल्लकात तरावी नहा रकात मुज सोमरा शुजी यो कम 10 रकात यो तो मासगुतर मुज दे और चुपके सलू पीजश पकड़ रकात न बोलू की न खबर दतीर सुनो वोड़े दे जी सड़े संग मजेदार कई हाँ उम्दा जुम्मा ते उम्दा का मुक्तदी दे चिरोजे तेरे शिदा आदा का सड़े बियो पसंद जिरुनी बिंदी जुम्मा तराना वाली अल्लाह का उस्ताद ते ताड़ ले रे द तलार फारिग दे रे जुम्मा तो सरात ले शी खुश कल अगर अगला ची ते बेदियारा वाला वसुलसिलति शयातीन पदी की सरकश शैतानान उतर लेशी आका मौला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह फरमाई अर्श बरींद लांद हवा चलीगी अल्लाह अकबर अर्श बरींद लांदी अगर अर्श लांदी कम हवा चली शबला संगे जी कैसा हवा बनी चा जवाब रा को खुदे दे नसीब की और जो सो गली गली की और माता निगनी गुरु दो खुदे न टके नो बासी दिल दे खुदे दे वही तौफीक वर्की अर्श बरींद लांदी हवा चली जी दा हवा कमर अख्ता लाड़े शी इंग्लैंड था जापान था कोरिया था अमरीकी था ना चेदा अर्श बरींद लांदी हवा चली की दा जन्नतुन मार सरदी दा जन्नतुन कम दे जी दी दा हर सरदी इंद सिदरतिल मुंतहा दम दा जन्नत सरदी दा जन्नतुना दा हवा पदी जन्नत बानी वरन नौजी पानी दा बुटो खवजाई गिर चा पीर दा जन्नतुन दरवाज़ी खवजाई हवा रागला फरिश्ती अल्लाह रब्बुल जलाल पर दरबार की दरख्वास्त गई मौला करीम आदा दुबरा खुशबूदारा और ताज़ा हवा दकम तरफ नराला अल्लाह रब्बुल जलाल जल्ल जलालू दर द्वान पर जरिए बाने दिल जवाब कई दाराना जकदा हवा करागा ची पस्मक बानी मदीने मुनव्वरे द जानान बोमत बानी म्याश द रमजान रागला मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल जलाल जल्ल जलालू त दरख्वास्त कई करीमा दाद
د سرور کونین مسمر بختور دے اولہو رحمت لسرد مسلسل دا اللہ دا رحمت باران وری کی کلچ یولس مشورو شد رمضان شریف اللہ رب الجلال جل جلالو دا مغفرت آواز نشورو کی بیاج دانا سورت دا مخن اعلان کی کلچ شلم دا رمضان المبارک ہو لگی نو اللہ رب الجلال دا شلم رمضان نا درشم رمضان یا یوکم درشم رمضان پوری اللہ رب الجلال نے سرور کونین امت جہنم دخلاسی اعلان شروع کی روزانہ ہر ماخام کم ٹائم جی ہر ماخام درو جماعتی پر ٹائم کی اللہ رب الجلال جل جلالہ دا مدینی منوری دا جانان شپیت ذرا امتیان دا جہنم نا ازادی پدوے مرزبانی بیاش پیت ذرا دا سلسل روانوی درشم رمضان شریف للالشی کلچ درشم رمضان پورشی اللہ رب الجلال جل جلالہ اعلان کی فرشتوں گواہ سئی ماچی پمیائی در رمضان المبارک کے سمر پدا ٹول میاش کی بخلیو تاسو گواہ سی داغی پدا دان من الپدا یوش مبان نور ورو بخلا دے طرف نواز تیز آتی ہو دے طرف تسا کشکڑ اپنے کھیچی دیا رہا جس سے چلی ہاں حزب اختلاف کے ہونے ہیں ناسا حزب اختلاف کے بولے پمام عدم دماش پیش کا وہی ہاں تاسو سبحان اللہ وائی خواہ اگی طبیعت بٹیک نہیں اور دا دیر زور غواری خبر پوش بھی سبحان اللہ بسو کو یار دا نوی نصیب نغواری پا یو توت خو پیندر لس کسان ملکے ٹوپک تر آگا دے زمان توتی وہی والے دے واہ انصاف دارا پا سبحان اللہ پا جنت کی یو وہ نہ لگی سل کال بداغے دلان نے مزل کی جو سور بداغے نخلاسی کی نوزد دربان جنت گٹم ہوتا چھے کم دے بوٹی دے بے خوب آسی دے جو اس لیے پاکی نہیں خوچے پاکی منڈے وام اور آدھے گلنو اورائی سرور کونین دا مدینی منوری جانان جناب محمد رسول اللہ فرمائی باخر اشبا اللہ رب الجلال دمرا کسان زمان اورم جہنم نا آغاد کی اقیدو جی آنا پختن کی محبوب دا لیلت القدر دے وینا بس مزدوری کاغت مزدوری پتم دے مزدور تا مزدوری ملو شولا مزدور تے جی مزدوری ملو شولا سرواری کونے دا مدینی منوری جانان جناب محمد رسول اللہ چھے چا محبوب دے غوائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا مولا دا مدینی منوری جانان فرمائی وآخرہو عتق من النار پر رمضان شریف کے آخرینی کی اللہ رب الجلال دا جہنم دا دخلاسی اعلان کئی زمون دا ایمان انشاءاللہ بمونگ بخی کا خیر من صام رمضانا من قام رمضانا دوڑا خبری دی من صام رمضانا شاچی دمیاشتی دا رمضان المبارک روجیونیوی غفر له ما تقدم من ذنبه آقا مولا فرمائی
چې د دغه رمضان شریف نه وړاندې د کوم ګناهونه کړي دي هغه ټول ورته معاف شي هغه ټول ورته معاف شي من قام رمضان او چا چې په میاشت رمضان کې ودرېدلو که څه شو که تراویح یادی رب ته ودرېږي قرآن لولي د قرآن مجید تلاوت کوي تراویح کوي عقاید جهان فرمائی د رمضان شریف سنت د فرض برابر دی د رمضان شریف سنت د نور میاشتو بیا آواز را نغه او د رمضان شریف فرض د نور میاشتو د اویو فرض برابر دی نو چې کم انسان نه خدا نه خواسته منځونه تللی وي کمزوري دي نشوي وي موست قضا شي په سفر کې په غم خادای کې انسان باندې هر څنګه حالات راځي جی ټیک نه دی جی او دا کمزوري زموږ نشوي دي نو چې څوک په میاشت د رمضان مبارک کې دا شل رکعات سنت کوي دا شل رکعات تراویح کوي رسول الله مبارک شل رکعات کوي حرمین شریفینو کې اسم آواز آنگے سواد کے اتر رکاتے کی حرمین شریفینو کی شل رکاتے دی اور سواد کی جی اتر رکاتے دی پاکے پسیم خلق روان دے سے شل رکاتے تراوی کم دے در آلے رشتیا ہوئے 540 رکوعات تھی قرآن مجید کی 540 رکوعات تھی علماء وی قبل کی چی رکوع راغلی دال تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پا تراویح کو رکوع کرے دا قبل چی قرآن کریم کی دا رکوع نخا لگی دلی دا پا دغ زیبان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ رکوع کرے دا نو تاسو اگو رئی کہ شرطا اترکات شی نو 3 اٹھی 24 240 رکوع راضی اور پا قرآن کریم کی زودی 540 رکوعات تھی مثال بتو متوجہ ہے جی سنت نسخو دے کنا دا سے اگڑا و بلا مسئلہ داوری چی پر رمضان شریف کی نفل منظم پا جمع کے دیشی نفل منظم ہو کہ سنت پا جمع کے دیشی نو نفل منظم ہم پا جمع کے دیشی نو رشتیا رہتا ہو چی در لسو پزے شل رکاتو کی نو خند دی کنا گناہ پا کشتا مثال بطور او ذرا تویم چی شل رکات تراوی دی او بلدتو یا ترکا دی او تب آگا پس روانی او رز دا قیامت را پورت شی مثال بلا تیبی تا تے او سڑے ہوئی شرط آگا دے کی یو پٹے خرسی کی خود پاتا لکا روپئی دے او تازہ سراتا لکا واغستے او شلاڑ معلوماتی کو پٹے پشل لکا خرسے دے نو سمروڑی کا تش برازی آواز رانا گئے تش برازی بلا تیبی چی تا تا کم سوڑی پخوک کی دا خبرہ کینور چاہتا رکاتا تراوی دی او پورس دا قیامت تراوی شل رکاتے وی دا دولوز با دا کم دینا روڑی بیا بسکے دا دی وجہ نرادے گلونو ہو رہی مونگ دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا مسلک باندی ہو پا دی باندی تمام جمہور علماء متفق دی چی دما سودن دا تراویح اترکات دی یو دل دا مدینی منوری جانان اکڑلی پا دوے مورد دا مدینی منوری جانان تراویح اکڑلی پدرے مورز بانے رسول اللہ مبارک جمعات تا حاضر نشلو سروری کونین دا مدینی منوری جانان صحابہ کرام تا پوس گئی یا رسول اللہ سوجہ کے دیشی وی دا عمل دا اللہ رضو جلال دیر زیاد خوشلو
ما پکی ترمیم را وستز حاضر نشم ما سر یروا حسین د دیر محبت نا اللہ دا ما پا امت بانی تراویح فرض نکڑی دا عمل دا خودی دم را خواختے من قام رمضان امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ پمیاش دا رمضان المبارک کی یوش بیت ختم دا قرآن کول سمرا خلق مکنا دمین خلق نو کال تیر شو کال را شو قرآن جی قرآن نرا لوی دولت تے لگ ورنزدی شوی خوری دی نا خوشحالی دا پکی خبر ابن غلط دی چی واپس والم قرآن تا نزدی شا خوشحالی دا پکی دا دوار جہان و خائص دے پکی تاسو بے شک وائے اور چی دا چا پکی شک بنو وائے دا دوار جہان عزت دے پکی دا دوار جہان دولت دے پکی دا دوار جہان خوشحالی دے پکی دا دوار جہان ترقی دے پکی قرآن را واخلے قرآن مجید زان ترانیز دی کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا رمضان شریف کی یوش پہ تا ختم دا قرآن مجید کول یو ختم بے دشپی کو پا تلاوت کی یو ختم بے دوردی کو اور یو ختم بے پا تراویح ہو کے کو یو ختم بے پا تراویح ہو کے کولو یو قرآن شریف بے دشپی تلاوت کو اور یو بے جی ردالا سنگ خلق کو ساجی میں مشغولہ ہوا داغی خلق کو داغی جون دے سارو خوشحالی خون دے کے نہ کنا دا سورزی تکلیف غواړي سورزی ډیر نه لږ ور تکلیف ته پزان باندې دا سے لازم وګاڼه دا سے لازم و یا الله چې څنګه د سار چې نه پریدم کنه دا سے تلاوت نه پریدم چې څنګه د غرمې روټۍ نه پریدم کنه आवाज راغی څنګه چې زه د ماسوتن روټۍ نه پریدم کنه د ماسپخین چې نه پریدم ناشته نه پریدم زه په قرآن هم نه پریدم زه تاسو ته په دې باندې لیکل درکوم صرف شل ورځې په ځان باندې دا قطعا وګرځوئ دا قرآن به په تا پورې داسې ونښلي چې بغیر د قرآن نه به دې بله مشغولانې وي د ده نه به دې په خدای کې بیا بله مشغولایي په خدای یقین وکړئ اور آدھے گلنو رئی قرآن کریم اللہ رب الجلال جل جلالو بدغ میاش کی نازل کرے دی سروری کون فرمائی بدی میاش کی یو اشپدا چی ہاں اشپد ظلم میاش تو دا عبادت نغوردا چونکہ ممرید مسلمان دا غواری اس سے ٹیم دے مثال بتو چی مجلس ختمی کی دولس بھائی ٹھیک دے جی دیکھو بگیتا نورا قلم کرنا نا زمان اخبر سر دے جی دولس بجی شوی نو چې کور ته لاړ شي نو ګنټنی به واوړي را واوړي او یو بجه به د وړو مور را پاسي طالب تیارې شروع کی نو دا 2-3 غنټې ټول خوراک سکاکته کنه پدې کې نور تشتا ټول خوراک سکاکته په خوري کې نو کوي دا دومره ټیم د دین والا سبا در سلور پور ګلونو سبا اذان چکیږي 100 گھنٹے ٹائم شو 3 گھنٹے اور 3 گھنٹے سو شوی وہ گھنٹے 2-3 گھنٹے پہ جماعت کی تیری 2-3 گھنٹے پکور کی تیری کا عجیب قانون اللہ رب الجلال خیرے وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا
इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। ज़मा बंदगान चिदे अज़मत का गिरदी आराम और बल ज़मा बंदगान यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। आगइशपा पर रुकू और पर सजदा की सबा कई। आगइशपा पर का पर रुकू पर क़ियाम यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन पर सजदो पर क़ियाम के मससरे रब्लादार फरमाई अल्लज़ीन यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। ए ज़मा बंदा ज़मा ज़िक्र कवा उदरिगा तरावीह तो उदरिगा स्तरेश्वी व क़ियामन वलाड़ा बानी व क़ुऊदन पनास्त बानों का चिकल पनास्त बानी स्तरेश्वी मुझो कड़लोस्तो मात्यादर बाने राला लाशकोर किस्मला जुमात किस्मला बालक सरत कीदा रबलादार फरमाई वाला जुनूबिहिम पाड़खुन औलोज मा जिक्र कवा पवलाड़ कूले शीस्तड़ेश्वी कीना पन्नास दस्तड़ेश्वी पकड़ की डडो लगो ब्या अल्लाह अल्लाह कवर फरमाई तगम जमा ख्वखदा अड़ख अड़े अल्लाह 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 अल्लाह। मायो किताब का तो तास तो खबरों कम कपड़े दम दुर्रतुन नासिखीन और रज़ा क़यामत बानी बाला जल्ल जलालू यो इंसान रहुवाड़ी फ़अम्मा मन फ़क़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर रादियह व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हावियह वमा अदराक मा हिया नारुल हामिया। और रोज़ क़यामत बाला रब्बुल जलाल तलल गई अल्लाह चुदा खुदे तलल बला संग गई हाँ चित सौदा होतेली वो अलू पगी जात वाचो करना जगह जगह कोर की करेली दी और कयो बोलू तरह कंदर को गेदेशी पर चाबड़ी पसरू ली कमरा के और फरमाई ना मौला करीम जल्ल जलालू फरमाई द माता जितलदा चगद दुनिया पतलो बांधनी साबीगी द दुनिया पतलो लुगान के चालान दल लेकीगी और जमा पतल ब अल्लाह अल्लाह दल लेकीगी जमा पतल ब कुरानी करीम अल्फाज दल लेकीगी